Diwuma engoma diwumira waise bantu Kyabazinga baba waife alimu kyebalamula. Diwuma engoma diwumira waise bantu Kyabazinga baba waife buno obusoga bulaire. Balaga omubiri tidirwa kutuka semuwine ku baba iwe muwine ku semuwine ku mama iwe muwine ku omulungi w'okulindirira omuyoyote munyene ya busoga eyakayaka isaife Kyabazinga nsooka kusiima Lata His Excellency Yoweri Kaguta Ssebo kutuuriza Kyabazinga webale nze Kadabali omuka azaalibwa Bukweri ekyalo Nabirere ndi Mwise Mulwasira mama Mwise Mena azaalibwa Bukweri munda yakakaire tuusa kusiima Lata obusoga bulaire bano obusoga bulaire nenda diwume engoma diwale nenda diwale engoma diwume nenda diwume engoma diwale nenda diwale engoma diwume. Zambwine ku baba iwakuwine ku zambwine ku tata iwakuwine ku zambwine ku senga iwakuwine ku zambwine ku koja iwakuwine ku kubaina kulengere zambwine ku baba leka diwale bombwine ku baba leka diwume diwume engoma diwume diwume engoma diwume diwale engoma diwale diwale engoma diwale. Sabalangira wasuwa mmoja unasaza Kyabazinga na wengine baba kale nko batete mba tuliko kwetole aliko bale baba waife sebo tete ndine nsonga ejimpisa omusanyufu takagira mulano era brief ayo byona okuzonu medi akati obwa Kyabazinga ebitundu ebisingo bungi kifudo muziki singo bungi n'obulamoji ekyo kiri clear. Today niko bandi tuizire kutola ku kawulo whether people in the Bulamoji want it, some people want it or not. I'm saying tuizire kukola reconciliation. Omukulu w'edistrict wasu atumira ku kigambo nti haliyo supplies ejibeji kolebwanga omugwa Kyabazinga okusoma aye nga tuli kusuna katono some of us tubaire batulunga tuli bazoga kali kuzibuka ntakakubira olwati luno ntuzibukira amaiso era tuyizire nga tugafundwire nga tuli kutaka tusune equally nga other chiefdoms ozi kusuna. Ensonga genge ensanyusire nti mbe kubonanga mu bifaananyi aye ndi kubona a young man asobola okuvuga ekyalo kino for hundreds of years nga embalati aloteyani ako bati akutoleko esaawa eno yangaziwa. Ndi musanyufu ino baba, ndi musanyufu ino baba. Tube tuwuliranga ebintu kamala ebiyeno ebisa. Some of us tutaka tuzuweyo aye ngomaite bino nga tukatoke let us keep quiet. At one time Katonda is that we gwirawo omulyanga but no, be brave and go
and we have come bravely to say we have come to stay and work harmoniously with the Chavazingo Busoga and everybody in Busoga. Baba, eriye bintu bingi ebintu abirenga tubona isonga balamuzi ayali kintu kimwe kyendi kutaka okwebali era kitusanyisa iswa balamuzi bwe bali kutulondera mutano wa isonga omukifo kyali ebintu bino ndiko bitumulako nga nkola bukoli nti aye mbitali mu report yange gyenyabo okuwa nga tuli kusima ensonga eyo ndikirera bere nga nkali nsoma eliyo akatabo akabeeta Oliver Twist kandikirwe omuwandiisi ogweta Charles Dickens. That Charles Dickens yandikataba kainga the main character was called Oliver Twist kabeka isuka ayinga bulyoka ekintu ekisa oba kulya ekamala I want more obango kaire kikasanyusi ekifujo kuzanyisa I want more. So we are saying baba watwaire that golden asset in Bulamoji. We want to please allow me to say that. Tuliba simino. Ntakukuongera okuba nti omwami atukumire ino. Atukumire ino okubona nti abalamu bitandika okuzwayo. Etimu z'ekintu kibaire kizwanga still three to come. But we are saying now we come broadly when everybody is saying abalamu bati kutya kweiba bweibi. And it is good this body to go. Bali to one that's I go say you kuona ngali ndi kutumulo masoga Chavazinga abana kutya kona ekyo takokobera we have come omunge ingoti niye kale nolwensonga eyo ebindi twiza bitumira kwata ate wo ebisinga obungi biri mu report yange ejenkole it is a synoptic report or memorandum ayenga at least in time omuntu obusinga obungi tuli basanyufu ino era okumanyanga abalamoji babonekanga bazuukira amaiso the biggest percentage I can't say all of them tukai tuina abakale batu but tuiza kubatole bona bazuweyo now that we their leaders have come up boldly to say we are together with you kakaza tuona pesa kuzwayo aike ndiko ba ekikakasyanga tuzwire eranga tuli na iwe twategekera abantu 25 ngatutaka tusije mulambe. Hi Baba, I realized 100% all the 25 have come and the others came crying, please swena mutu tuwale. We have incorporated a few of them on top of the 25. Ejo nje kiraganti Baba bantu bazinge bali kutaka. Lastly Baba tikusaba kino. Tuli n'umuganda wo enakabangu Ebulamoji ekaliro omukulozi bondo tukusamu beno yedu tuiza kole kisoboka kyona kubona nti tumukoba. Let him forget because history repeats itself. I remember bakulembeze baisoba ziza baiso iti wako yabayo Chavazinga wabusobondo was the first Chavazinga obwazi wako omu 1949 omukulu oteje waisu W Kadumbla na Diope na ila 1949 onani wako yali adukumba he kept quiet tia rwaine tia kolechi he was there for some time ojitiwa W Kadumbla na Diope na abai kuzomu 1949 up 1955 omulochi na mutola omulochi wa mutola Kadumbla was quiet yasirikira tia rwaine and so on. Ebintu byabenga nga repeatinga omunge ingoti niye. So we are saying omunda sitwa kumukoba akomyao endozi jainayo we see that negative perspective mwile hamu tubenga tulitambulamu osembera yongera ogeme ku amaire bakanje Camino, yendo presidindo, ora in fondo sogati come erua, origine pece ciclo queindica, sogati requera, essenzi, una futuro zerpina,
Afrozi Masolo, ndi Mukabalangira, omwami Kijampola Mulangira yo yali aho, ndi musomesa asomesa abasomi okwitendekero lya Bishop Willis Iganga. Baba kyali simiro okubona nze ng'omuntu n'okulabala. Obusoga era hamu kuba masimu tihabita weekend nga ndivuga maruko kwa bebula moji tutyama tutesya tuhakana tutongana mpaka tutukire kuna kulwati. Baba Kyabazinga kakwe balia okumpa bwesigwa n'obugumu okubamba sadawo okuboneka nti bula moji era omusoga. Ntakakobera balamoje bananga bali hano lwati ntolugendo luno Baba Kyabazinga niye alutandikire era ndohoza mabonye Baba Kyabazinga agala n'omuganda we Oteite ndoze mategero myaka gibije nyuma akali kubita kiseera kyawe. So embeere ne gye tuli kweyagaliramu hano Ozibondo Oteite niye alutandikire n'omuganda we Kyabazinga era ntakakutwala omukisa guno nga nsinzira hano mu lubiri Baba Kyabazinga omu maiso go okwe bali Oteite okutandika olugendo olwo okuboneka nti swena tuyagalira muno omu lubiri. Baba Kyabazinga obulamu gye buli hamu etiimu eno ntono ino ayi tikitegeezya nti abantu betulekera ennyuma egi tibagasya era tibalohoozya ayi tukoberera katwabe n'abantu abatono abayiza okuweza okuwaya naye olwahati era Baba tuli basiimu ino obulamu bw'abaana basoma abasomera ku scholarships egizomba Kyabazinga babusoga. Baba Kyabazinga era tuli basiimu okubona nti programu za agriculture gyayizire era tokwaita embago n'ontuma nze ntwala embago egye bulamoji era Baba embago egyo gyatuukire omwami Kagame. Baba Kyabazinga programs kamaala emyaka gibitire emikuzi emibiri ewazibondo basambira omupiira omu masaza kaatu katukolere ku bebe ntetiimu gyetwasookera okuzaanya nayo yabire bugabula ate yaizire waisu ne tutimpulirayo ayi Baba tukukakasya nti okumulundi guno tetwayikirirye era tezakumakuma baisuka baisu bona basamba omupiira batuuka oku finals. Baba nsaba nga mbita mwisabalangira nti tetwakoma hano emesegi twabenga tugitambulya era bali hano bodaboda bambasadazi omulimu gwa Oteite gwe yatandikire tugoma bwine emyaka egibitire nga 3 oba 2 oba 3 oba 4 tugutambulye tuboneke nti obusoga n'obulamoji bulira hamu. Baba Kyabazinga tuli basiimu ino nza kusaba eprogramu etambule eti obuntu buno obuntu obutwasibanga okuminwa bwayitire ku mulembe nijye gibeeta masiki ate hano ebintu ebindi nabino okuyamba abaana basomere mujeta sikala siipu egyo omulembe gwani gwakagoda kale tutako okumusiima nti abe ne language nsa hamuno gwa Kyabazinga wairenga bebiza bitontono aye tonenya titunenya onalebuka goda titunenya gwa Kyabazinga kubeje baire ngentandikwa sebo Kyabazinga webalire kimuno banange abakulu bebika konze kulanga lwenjawulo history ntiswena tweyungire okweyisania ng'olwego lwaisobola okusoga olukoba nti okuyisania yamangu gabusoga. So ndowooza nti today obusoga ono ahoireyo era ate tweyungire amaanyi gali
nze mbembula ino ware yabula mwogi na kamuli kubanga oziba odoni yasookera okukyalira kale isi otuyinza tuli baana tuyizire bwintu ya bintu nze nsaba kintu kino banaisi bano kutwaniriza kusa tuliire hamo twonkere hamo tusaba sitaala gino giriwo kutwongeraho kuba gibeejo era ekyo nekyekyo baba kuleeta maama tusiimire ino tusiimire kimu ati anaawo tuwaayo baba tusiima nga iso bambeisa omulimu ogwokolera omu Busoga muno ogwenkolereko okwakatiipu nti weewaawo sonasona tuyizire ati ane bulamu ogyetangaire habulawo ekitiibwa gondi gwe tulekereyo baba okutoolako mwinaho obaba waiso gwatambwire naye omulubiri tumubonahonahona nga likuba tuli ekintu kitya kimu ate noiso baana twiza kumalayo kumaligoga twiza swena tutya oba odi otaita bulini maiso twakola tutya obaba basiimagaine maiso twakola tutya tuteekwa kuba kintu kitya kimu era nikyo baba ekituleetere ebulate omuntu kuzwana okoba twetoolereirye soba netwizire bwizi tutole omukutu gwabbaire okuzwaira era nigubanga gusiimirwe obaba baba webale kyewakolere embevu mubulamu ogi tumanye tuwa olumumba erikusa tumanye tuwa mama okadaaga erikusa tumanye tuwa mama opasisi erikusa tuba omuntu atya mwiza baba nga iso bambeiza twakuhererya yensonga lwaki tuli hano mbaire omubaka wa memba wa palamenti emirundi mibiri nimba radisi nimba osupika wekamuli baba eyo tigundi tiporofayiro ntono baba obwenkiikira banange embangizire zena era nga ekyetulikwe baana kuba muntu mwiza kutambulya Busoga buno kubanga gali amu niga galumaki emamba baba naye tewebale kusukiramu banange mumwongere kwengalo kino kikoleka mutiitiizi thank you so much Kamuli district nze nize esinga okutegeera ku mikolo ya mukulu wange era yabaire minisita wa tourism katambulanga tutyo mmotoka nasiimire ino nze tindi mufuzi w'ensikirano aye ndi ntawo kwe balya sebo maiso g'omwami Osman bamwe baliri ino aye nze ndina deep rooted history n'omwami oyo nsobola kuba mu ntalo nakatono nga ebiniwo kyabazinga omuzeeyi akubyala singa ahulira ati ndi mwoze ku bantu abatakutakirya kuba kyabazinga kiboneka kubi tawo kwe bali abasaabalangira abali ano mwena Kisigini Nkono okuzebalawo oli musomesa obwera tuli kwaya kyabazinga ku Busoga emikwano gyange mingi mu Bugabula sebo ekitiibwa ise bantu ewatu haereswena omukisa okwerekeraku ng'oyaba okwanjula omama waisu ija head of state abaire extremely happy to be part of the convoy. Nzeta kumalirya n'ebigambo byange bitono nti nze nga omupakasiwo nenaye C5 local man nga ndina bakama bange bano Saabalangira
twabakolera hamwe no Saabalangira ne tiimu eno yona era munganye tukubireku bano ku mungalo. Nze Baba twabakolera hamwe obwezie omukingdom yo ebulamuzi baire sigaire nyuma aye twabakolagana no Saabalangira n'omwami Osman buli puroguramu omubakyabazinga ebaire tumbuka eruuyo yona etumbukire ne bulamu. Olina abaana bangi abo taireko mukono oti maite omukwano gwolina no President wa Uganda, maite mama wa Isoi ne bantu omukwano gwalina no First Lady Her Excellency omukyala Museveni. Oganye twaleeta olukalala lw'abataane bonna baalabo abeevu abali ready to work with you abo wasobola okutaano mu lubiri kiri mu buhezi ebwo ebwahererya ewa iteho Yoweri Kaguta Museveni tagaane setubula tukwetaaga kwekisinga okwikirirya nti okuzwetwa kuboyinite kyo muheni nga mutyame muhaya mutambula mulambule enkulaakulana. Nze natumulirayo Saabalangira ayinza engero C5 n'okuba oti eizoiza twekwatakwata tutaaha embeera yakusobozesa okutyamu mu disitulikiti yange ng'abula katugema aye kensiime ebyakatuuka. Baba wa minisita bo batakaine ikaliro era buli ebati prime minister no prime minister nanyere tulikolera osoga okuyisania ya ntakutebalya representing certain sectors okusaidia eno abazwire ebikaliro sibo wekitiibwa ino okusoga muno ensoni eyo kubanga yatandikire era ozibondo era ngaemuwulira bayira kyalira ngaomuganda we omukewe nga mukyalira tulabeerumo tujaikeeyo ngaomuntu aiza nakafirimu nga nyiga ati bana mubonekwano twabire okubona ozibondo no Gabula nga bali kukumba omufaamu nga bali kuseka obuseki bali bumu nikwani mala abantu batukonfuse ngamu bali zakamu. What is this they are saying? They are confusing. Ekyo nategeere kiri eri abantu abandi n'abo mufaamu ne babaamu era batunula iso tubimaite batumula okumasimu they converse they are together balamoji badange bali kutubeihanga muti bali bumo era ekyo nikyo kyetusinzirieko okuba nti no we know very well for certain the two brothers omukifudo muzeidi eye Bugabula liye Bulamoji ate nga Emoiza ni mumuzwa oteike bali bumo. So that's why I say we have come to cement that reconciliation. You reconciled long ago. Ayo ababeba tukola nga bati tuyizire baba era tuyizire tuyizire era tuli ano okola emirimu naiwe no Katonda yena ko bati kino kitalo ekyo ndikumpya okomenkerezya obairo tambulanga nga tukubona ngotambula aye tukubona nga oli incomplete nga towayo oyabaira no nine nyonyi nga tukubona aye nga oli incomplete aye baba
anti anoli complete olw'okusuna maama ojobya kwaweireyo ndekabirete kikali kimu lwakuki ebindi ebyo ebiririra muiza kuyibona short nezeibaiti biza kuyi ayi baba webale kupesuja webale okusuna maama wabusoga era omumemorandum yange tukwesuukiri eno ensi bataka kukola ki ayamenga okatonda yamuwaire amagezi g'okunoonya obumo yanoonera obumo era tulyamu naye aye bamutwereire obw'obukulembeze abalangira n'abambedda na buli muntu mu kitiibwa kye balamwisa eno basebo ni banyala ndi musanyufu ino olwaleero okuba nti muganda wange ate nga yali baba wange ate nga yali omu ku bakuza bange the late His Royal Highness eno Wakomulooki ebimu ku bintu byeyankobanga nti totusuuliriranga nga famire n'abantu b'ebulamuki ng'akaali mulamu so ndi musanyufu ino nti leero era tuli walala nayongera okubeebaza emirimu egy'endawulo gye mukolera Busoga mu Uganda okutwaliza walala abamu ku imwe tuvuire walala era tuvuire wala ino batwidigaine bulungi abamu basobola okuba aba witnesses y'omuntu nga Muzeyi Kawuta kuba yetuvuira idiyo nanka ali muto ino kitwalinga tutyo mu Bwakyabazinga buno badaada baife bwe batandika era emirimu gyatambulanga nga mikalamu batube Bugembe twaba ni mu nkiiko ed'endawulo n'abalangira olw'ensonga ndi musanyufu ino nti olwaleero ng'ayise abalangira bwakobye tuli kwongeza kunyweza omukwano gwaife n'abadaada baife bwe baali mwebale kuba bawulize nongera okubeebaza olw'okuba abantu bagumiikiriza ab'obuvunaanyizibwa ate n'abantu abali ku mulamwa kubanga ensonga dino kukyanga tuditandika ditwaire ibanga nga tuwulizaganya okutuusa olwaleero twasalawo nti twagaanane Obusoga bumane nti tuli walala kale mbeebazaako enswiso nti eza kye mwakyusaamu era nkituukiriza mwebale ino mwebalire irala omukwano gwaife ogutulimu wagati okuva neira tubaire nga kitole era nga bwe muyonoire nti tubaire muku bwa bino nabire batukuvaira neira abalangira n'abambedda n'abakungu tutambuliza emirimu gyaife walala ensonga ku lwaki Obwakyabazinga bulwire nga bukaaliwo era ng'emirimu giri kutambula ife ng'Obwakyabazinga tweyama yemuli kubanga mwena muli part of it nti tulijja kwongera okunyweza omukwano gwaife tulijja kwongera okutambuliza emirimu awalala era n'ekaliro ebulamugi lidda kutuukayo kubanga already mu programs ed'Obwakyabazinga edindi tugiire nga tuditaayo era tweyama nti tulijja kwongeramu amaani era nga tubitamu imwe bene kuba nife abalala abalangira abambedda abakungu n'abakiise tusobole okuba nti tuyambe abantu baife tusobole okuba nti tutambuliza emirimu walala ate era n'abantu abata obwongo awalala batuuka wala so mbeebaza byonna byonna emirimu gye mugiire nga mukolera Busoga gye mugiire nga mukolera abantu baife aye ekisinga mu byonna byonna okuba nti tuligikola nga tuli kitole amaka getulimu olubiri lwaife olwaigenge maka gaimu n'olwekyo guno oguleme kuba mulundi ogusembayo wabula tube nga bwe tubayo byonna byonna ebyokuteesa kuba maka gaife mu ngero okwida twateesa
twatambuliza emirimu gyaffe nga bwe mwinonoire nti omulangira Prince Edward Wambusi Columbus twidigaine kuvaira era omukwano gwaffe gubairewo era gukaaliwo olw'ensonga eyo twidda kwongera okuwaya naye kubanga ekyomukisa omulungi tuli bakiika kirala tuli balangira ate era tuli bakulembeze twaba n'abazaire so mwena tubeebaza okuba nti musazeeyo mutweyungeko mu nsonga y'okuba awalala y'okutambuza emirimu gya Busoga ne Uganda twaliza awalala era tuyidi nti wetunaaba ekitole ni gavumenti edda kwongeramu amaanyi mu bintu byetuwa n'ebintu bye tunaasobola okusaka tulitambuza emirimu awalala. Bonabona batulamukize Busoga okwisanya Diwuma engoma diwumira waise bantu Kyabazinga baba waife alimu kyebalamula diwuma engoma diwumira waise bantu Kyabazinga baba waife buno Busoga bulaire balaga omubi tidirwa kutuka semuweine ku baba iwe muweine ku semuweine ku mama iwe muweine ku omulungi w'okulindirira omuyoyote munyene ya Busoga eyakayaka isaife Kyabazinga nsooka kusiima Lata His Excellency Yoweri Kaguta Ssebo kutuwiriza Kyabazinga webale nze Kadabali omuka azaalibwe Bukweri ekyalo Nabirere ndi mwise Mulwasira mama mwise Mena azaalibwe Bukweri munda yakakaire tuusa kusiima Lata Obusoga bulaire bana Obusoga bulaire nenda diwume engoma diwali nenda diwali engoma diwume nenda diwume engoma diwali obulamogi okuzwa okulonda Kyabazinga kwa bairewo enkolagana ya bulamogi n'obugabula neyononeka generali kwa Kyabazinga kubanga omukulembezi wa bulamogi Dazibondo yasuubire nga niyateeka okuba Kyabazinga. Unfortunately, it was a sudden turn of affairs. Nobonanga kintu kinini kyekiriwo. All along tubayenga enkolagana tinsa between Balamogi and Kyabazinga bwa Busoga. Now, after studying the situation, nitubona nti we are just wasting time. Okola ki okusigala nga tuli kugalangatana because Kyabazinga balinga rotating within 5 counties of Busoga. Hati ano ebazwire bulamogi bali batwala iso tusigala nga tuli kuba nti nobwandi baire bwaiso they cheated us and so on. Byabiro mu court e court ne sala courts of law ne salao nti Kyabazinga buteekwa kubaba eri abagabula. Some of us appreciated ayange mumaita bantu ebafuanana nitubanga tuli awo tutyo. Now after some time I'm just giving the background lwaki ekibotokoti nekirabire lwaki ombwire ate ane tubonanga ebintu tibiri kutambula kusa ate nga tumaitenga Bulamogi is an integral component of Busoga. Busoga can't be Busoga without any of the counties like Bulamogi. Kaini kubantu no, why can't we open our eyes? Tubairo tuli bazibe
Later we realized twabe tuli ku wrong side. Okwongera ku ekyo ku realizing nga tuli ku wrong side. Zibondo has been corresponding with Gabula all that time, but as if still three ayenge bifwana hite bituwa ekigambo ekyo nti bali bumo ayenga batu confusing ali ati so etumala okusuna obukakafu ti they are together era nga Busoga must come together ekulangulane as a territory niko okubanti today let us show the whole world intuli kutaka Obusoga bwire hamu. So that is the reason for our coming today. Kalo kuiza kwa isu tuizire, I want to say tiku reconciling only, but to cement the reconciliation because it has been there before. Babeba corresponding anga and some other people have been coming here. Emikologiro still three. Erange baba eba atakukuba mu kamera bonanga bakola bati we have been seeing them, but we want to say we have come out broadly and openly to show the entire world that we are together with the Kyabazinga and we shall continue working with him whether what or what, unless they slaughter, they cut off my head. I'm telling them we shall continue doing that. That's why we have come. We wanted to cement the reconciliation. We wanted to cement the working relationship between the Balamoji and the rest of the chiefdoms in Busoga. That's why we have come. And here we are. I want to give a justification that really I wanted that one to show that Balamoji are willing to, have been willing to come to do that. Have collected not only older people, not only religious people, not only women, but a number of categories of people. Opinion leaders, the elderly, the youth, women, and several other categories. You have been seeing them. I've been introducing them to show that we have agreed. And it was not handpicking that your youth come here, you are a woman come here. But it was after converging with them and negotiating and agreeing that we have to do this. Obusoga okukyaza tiimu evire Bulamoji ng'ekulemberwa Ssaabalangira w'Obwazibondo mu isaza erya Baba Kyabazinga. Ndikwenda kobera Obusoga abalituwuliriza abalitubona abali mu Busoga n'ikulu ya wa Busoga nti kino kiraze nti Busoga yeri kujja ntangaavu era twenda kwebaza Baba Ssebantu Kyabazinga wa Busoga okuba n'obukulembeze obuli kugaita Obusoga. For the history of Busoga, the Ssebantu Kyabazinga of Busoga hosted a delegation from the Obwazibondo, one of the chiefdoms in Busoga Kingdom, led by the Ssaabalangira Naita James. I want to assure Busoga that today is a great milestone in the history of Busoga, where Ssebantu Kyabazinga has been preaching unity. This now demonstrates a clear leadership of His Majesty, the Ssebantu Kyabazinga of Busoga, that Busoga now is on the right path of development and unity. I want to thank the delegation that came from the Obwazibondo, led by the Ssaabalangira, for the great gesture they demonstrated here today of unity. I wish them a safe journey back home. Busoga okwisania na amani. With His Majesty himself when he hosted his brother, the Zibondo of Obwazibondo. His brother, that was I think 4 years ago. So today it is just a continuation of what the Ssebantu, His Majesty Kyabazinga started 4 years ago.